Ahojte všetci, vítajte. Ja tu dnes vítam Kalpanu Raguraman. Hello and welcome, Kalpana. Hi, Teresa. Hello, everybody. Ahojte všetci. Thank you so much for joining me here. Ďakujeme, že si k nám dnes prišla. And our topic for today is choice. I don't think there's ever, enough said about choice. It's an amazing exploration. Yeah. A dneska naša téma je voľba. Myslím si, že je to naozaj veľká téma, ktorú môžeme častokrát prechádzať. Úžasné objavovanie. Exactly. We do it all the time, but it's also so complicated. Áno, v podstate si vyberáme stále, ale je to aj komplikované. Yeah, that's so very interesting, right? How complicated are we making it? Je to zaujímavé, ako to robíme komplikovaným. Yeah, well, I think we make it complicated because we've learned that we have to make the right choice and then, yeah, stress. Áno, robíme to vlastne takým zložitým, lebo sme sa naučili, že musíme robiť správnu voľbu a potom príde ten stres. Wow. Yeah. And I mean, if I look back at all those choices, how intense and important and relevant I was making them, and now I look at them, oh, but I'm good. I'm good. A keď sa pozriem na svoje všetky rôzne minulé voľby, ktoré som robila a ako som ich robila dôležitými, a teraz sa ale na to pozriem, ale však prežila som v pohode. Je to v pohode. Yeah, we are really hard on ourselves because the judgment of the wrong choice is so huge. Naozaj si vlastne robíme našu cestu, alebo sme na seba príliš tvrdí, lebo je to taký veľký súd o tom robiť nesprávnu voľbu. And it's not that you don't care. Like it's, we talk about choice and it's not about right and wrong. Bavíme sa o voľbe, nie je to samozrejme o tom, že správna, nesprávna voľba. It's just that you start to look at what that choice creates without the judgment of the result. Ale začnete sa pozerať na to presne, že čo vytvorí tá voľba bez akoby súdenia toho výsledku. Wow. Yeah. You know what? Please. No, go ahead. Yeah. I just had a call and one of the participants told me, because they were in so what should I choose? I asked them, what will your life be? Mala som práve jeden call, jeden účastník vlastne tam hovoril, že čo by som si mal vybrať? Ja som sa spýtala, aký bude tvoj život? And he told me, well, that's one of those questions that I really didn't like the tools at the beginning when I found them. A povedal mi, že to bol jeden z tých nástrojov, ktoré nemal rád vlastne. Aký bude môj život, keď si toto vyberiem? Well, what do you think? Why do you think that he didn't like it? Prečo si myslíš, že sa mu nepáčil? Well, what we got to there was, it's very easy. A čo sme prišli, tam bolo, že to je príliš ľahké, keď sa toto spýtate. Not significant enough. A že to není príliš významné. Áno. Yes, then nobody, of course, will come and tell you, well done. Good choice. Nikto vám nepríde vlastne pogratulovať za to. But they also, my French is entering, they also rarely do, or nobody comes with the trumpets, Yeah, no musical fanfare for your choice. Presne, ale ani ľudia nám, možno sme si mysleli, že by nám pogratulovali, ale oni ani neprichádzajú, proste si ich vyberám. Yeah, the thing with the good and bad is that it's when you make a choice and it doesn't show up or it doesn't lead to what you want, and then you go, that was a bad choice. Aha, keď si niečo vyberiete a potom vlastne vás to nezavedie tam, kde ste si povedali, že máte ísť, tak to hneď pozrite sa na to, že tak to bola zlá voľba. And so it's the judgment of what you got. It's not what you thought or it should be, Takže vlastne je to ten súd toho výsledku, of the result, yeah. Yeah, and instead of like, what is showing up from this choice? A namiesto toho sa ale pozrieť, že vlastne čo sa z tejto voľby ukazuje. And what is the awareness that this choice has given me? Aké uvedomenie vám prišlo z tohto výberu? And you kind of take out this very heavy density of the result, V podstate stadiaľ zoberiete preč tú hustotu toho výsledku. And it's very much what you said about the significance, because it's like, I took a banana instead of an apple. Okay, put the banana away, grab the apple. Je to o tom aj, čo si povedal o tej významnosti, že nie, zobral som si banán namiesto jablka, tak tam daj naspäť ten banán a zober si jablko. Yeah. But we're like,
Mhm. Ale my si z toho robíme ťažkú hlavu, hej? Yeah, Yeah, if we just, as if we were entering a fruit store, how significant would that be? Keby sme boli exactly. proste v ovocinovom obchode, takto braní naše voľby, ako by to potom bolo významné. And at the same time, um, it's also for sure some choices you're like, oh my God, take a job, don't take a job, move to another country, get married. They're big things. Samozrejme, niektoré voľby, napríklad akoby ísť s novým zamestnaním, alebo nie, zobrať si niekoho, áno, svadba, alebo presťahovať sa, to sú veľké voľby. However, even there, if you can give yourself that space of like not pushing yourself into the judgment of the right thing, it's much more easier to perceive and hear the whispers of the choice, what it creates. Avšak aj tam, ak sa viete akoby si dodať tej ľahkosti a priestoru, že nesnažíte sa vopchať do správnej, nesprávnej voľby, tak vlastne budete počuť, áno, aj to vlastne, to našepkávanie tých možností. Yeah, yeah, yeah. So this is really, and this choice for possibilities class is really unraveling and undoing all the energies that are connected to choice that keep us actually from real choice. Áno, a presne na týchto kurzoch voľba pre možnosti, tam my rozplietame, odstraňujeme všetko to, čo vám bráni v podstate mať skutočne na výber. Yeah, and this is really a huge energy because we start to see where we are not having our own, the power actually that choice is, because it's very powerful. A vtedy si začneme aj uvedomovať, že kde akoby nemáme tú vlastnú silu, áno, lebo voľba je silná. Or where we hide behind other people or, other stories and stuff that we use. Alebo kde sa vlastne skrývame za rôznych ľudí, alebo za príbehy, alebo za to, čo používame. And it's not to judge yourself. It's just be like, oh, wow, I don't want to choose it. So I'm saying I don't have time, or I'm saying I don't have money, or I'm saying my body doesn't want it, It's just clarity. Presne, a je to iba o tej jasnosti, áno, že OK, nechcem si to vybrať, ale hovorím teda, že nemám na to čas, alebo nemám na to peniaze a tak. And we open up a space where the choices show you that that choice is for possibility, not choice for rightness or wrongness. Wow. A to vlastne otvárame tým ten priestor, ktorý vám ukáže, že tá voľba je pre možnosti, nie je to pre to správne alebo nesprávne. Amazing title of the class. Už iba sám o sebe, ten názov toho kurzu je úplne úžasný. I have to say that with every class CFP that I attend or re-listen to, even if I continuously just listen to one of them, it's like I really like the power of choice and choosing and just like the rhythm of choosing and being, active and dynamic, it's increasing every time. It's amazing. Takže pre mňa na týchto kurzoch, áno, alebo keď ich počúvam, čím viac počúvam tieto nahrávky, tak ma to naozaj dostáva do takej dynamickej energie toho a toho uvedomenia si sily vlastne, ktoré je za tou voľbou a že ju máme. Exactly. That's beautiful. Yeah. Wow. And how lucky are we that you are going to facilitate one of these classes very soon. Yeah. Takže máme to šťastie, že Kalpana vlastne bude facilitovať kurz Voľba pre možnosti čoskoro, next month already, from the 30th till the 1st, so 31st of May and 1st of June. Yeah. A bude to online. It's going to be online 30. mája až 1. júna. And we're all of us going to be online. Všetci z nás budeme online, which is also, I would say, an amazing dynamic to have such a big class, and all of us having at the same time the kind of the silence, the space, Yeah. I find online attendance also very amazing. Pre mňa je teda aj úžasné to, v podstate tento kurz bude zaujímavý tým, že my budeme všetci online. Takže v podstate bude to veľký kurz, áno, takže viete si predstaviť, to je na niekoľko dní, ale mať ten priestor, že sme každý akoby sám a máme aj to ticho, ten priestor, sme u seba doma, trebárs, ak to tak budete počúvať, tak to tiež môže byť veľkou transformáciou. Absolutely. It's a really huge energy, this class, and doing it all online is going to create such a beautiful space, honestly. Yeah. Je to naozaj veľká energia a keď tu budeme robiť účastniť sa toho všetci online, to tiež dokáže v podstate vytvoriť niečo krásne. I also find the way that I'm being present
quite different and very present actually when I attend online. Takisto ja trebárs pre mňa, keď sa účastním kurzov online, tak je tam zase iná príchuť prítomnosti, že som s tým kurzom veľmi prítomná. Yeah, beautiful. Thank you. So Tešíme sa will na have you translating, right? Exactly. Myself and Kateřina, my budeme prekladať pre vás, takže nám dajte vedieť, ak máte nejaké otázky a tak. Yes, and the prerequisite is a foundation class within 24 months, and we have Global Foundation coming in to Prague very soon, takže predpoklad je foundation kurz a jeden taký globálny foundation máme v Prahe, alebo akékoľvek iné foundation do 24 mesiacov. Takže tak, thank you so much, Kalpane. It was so lovely to have you in this group. Ďakujeme. Bolo to úžasné, že si s náma bola tu na skupine. And see you soon. Ahojte všetci. Bye. Thank you. Čau, čau.